MeghalayaPost.news. Nen kes new blay kaporsan baji e janmet ladon kawe ke jingja accident hapdeng ki arshaka kebat kalaja hasurok ba National Highway 6 akrum ke Jingiatyngkhuh halat Umroi bakate ke jingja unungnya jang kawe ke skuter bat nungnya jang skuti kilaya Mynsaw katulong kubor na ki pulit laong pakawe ke skuter kabadon yung number ML not san C R lai iwe ya kabalanya dau thumai bor rapsang kala satra nadin hakawe pat ke skuti kabalanya penerstet ba dau nungnya ya kabalanya ru dau jeri sela harangkat bu uwe porlok bosong nadin katulong kubor na ki pulit kelaitu batang mareja ketika jingja accident utei porlok jong banyak ke skuti ula petkrat na ketika jaka hadin balaja ketika jingja accident ladon ru ki breu ke bemlak ben itu dorkhmat ya kabala suba bakidi ki porlok jong teu banyak skuti kilara bat mengkeriakno ketika skuter nak jaka bakal aja ketika jingja accident kata haswa bagi pulit info ketika jaka ki pulit kilaitu bakati ke skuti kabalalik bentera ya ketika skuter kadai ke badon ya rong stem bar ke badon ru yo number ML not san AE R prapra nyo habai de bakati jingja larakno ikiti ke Mynsaw shanong po civil hospital na banta banyo ya jing sumar babiang MeghalayaPost.news.